kumsang ni som ni le pani September ni ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu jong jong te chibai kan buk le thau a chau nimin tlai lama kan chanchin thar nung bera khan Ukraine ramchunga Zaporizhia nuclear power plant chu lauthonom tak din huna ading me ka International Atomic Energy Agency team ta chuan helai huna thil thlen dan te endik turin ankal me ka amaro chu ti khotlai ani thu kha report kan ron nai towa voin jirtop ni lampanga Al Jazeera in update anei dan chuan United Nations noya International Atomic Energy Agency chief tuna atomic energy expert team te Ukraine ramchunga hroilut mek tu chuan thucha asaya Europe khomol pui chunga nuclear power plant lianber hunenge mochan chu ti khotlai ania hunrai tak chung an nga nuwa rampani te hian inpu ton na le innek ton na an nei ranga chungkara chuan Zaporizhia nuclear power plant hi an thlengta ni ti apuang jar ane International Atomic Energy Agency an chief Rafael Grossi hian asaidan chuan Ukraine ramchunga Russian sipaiten anop chin le an ramlak chin ta chu paltlang hani towa tuna hian Zaporizhia nuclear power plant chu kan thleng towa Zaporizhia nuclear power plant thleng tur hian pasal thahwesan takni angaya kan tim ta chu an hwesan hlea bomtla tam tak paltlangin helai mun hi kan thleng thai khrama himdam takin kan thlenga Masha Zaporizhia nuclear power plant kan panna lama hian darkar engemozat chung ti khotlai kan nia chu chuan kan na hi ati thuanop mai thayani atia Russian sipai thanhem le noksak tham zeta tam ta chu hezin kong kan zona konga hian patrolling nein an boimup mup rangani ti kan muwa Zaporizhia region chung mun tam tak ba ka Zaporizhia nuclear power plant chevela hian Russian sipai ta chu tam tak anoma ral thuam hlom tak tak nen anin chobrep rup bokani atia tuna hian Zaporizhia nuclear power station nunglampanga kanom meka mase hetiang borok sausang tak noya hian Rafael Grossi chuan khoi munama kan kalsonin kanin thierson lei theilowa helai mun hi hunenge mochan chung chu kan chamchilri angai dona Zaporizhia nuclear power plant hi Russian sipaiten an control na noya anda meka mase nathok tu jongjong te ro chu Ukrainian te ani thunga Zaporizhia nuclear power station hi ahim le himlo uluk takin enfia anidona thil thlen dan le mipui ta hriat turang chi jongjong te chu neutral takin tran lambik ommia lovin puanzar anidona ni atia mase ka hlau thonga lauthon na in min tuam vela tun thleng po hian lauthon na dangte po kala nei belzel boka heng lauthon na kanai jongjong te hi Zaporizhia nuclear power station hi himdam takin awmani ti kanfin fia thaima chuan are don lawani atia Al Jazeera reporter Teresa Bo chuan report apek danin International Atomic Energy Agency expert team te hian tuna hian Zaporizhia nuclear power station hi anthleng to ngeya helai mun chevela ahmaloka bompuak le rocket puak vel te khan engtiang takin nge Zaporizhia nuclear power plant hi angong ti te thilati chiat dan level rang ta chu condition chiang taka an hriat thaina turin exam an kalpui tan donani atia nireilo te kalta Russian sipai le Ukraine sipai te anin dauna wanga bom helai mun bulloka naivai taka apua khan nuclear reactor te hi helai muna hian aom reng towa ti nun anirang boka khangte wang khan khovel tan tuntruma endik na an kalpui hi thilpoi mole ngaiven hlober ta jingami ania ral khada tanga mi puiten kan thlir thaile kan mu thai mai bak khachu tun thleng hi chuan Zaporizhia nuclear power station a hian engangin nge ngonga nei ti hriat anilawa mase tuna groundna expert team te anom towa anni hian engthil nge anmu chua don te ro chu khovel hian angai chan ania Chernobyl nuclear meltdown awang khan mi puitam takin antura khatiang chia khan Zaporizhia nuclear power station Europe khomol puya nuclear power station lianbera hian anhai vai taka bom apua wangin engang din huna nge kan din don ti chu ala chiang don chawani ati kan chanchin tharma salama kan soituang khan International Atomic Energy Agency team te hi nimin khan Zaporizhia nuclear power plant anpan na kongtura hian indona nasa takmaya achua wangin ti khotlai aningai maya mase kha khotlai na khan tuin nge mo phurjok ti chu inpu ton na aum meka Ukraine chuan Russian sipai tan bom tam tak anron thlaka wangle
rocket te anron kalu thina wangin atomic expert team te hi delay an nita ni tin an reporta Mashe Russian Defense Ministry in Tuchua an siam dan chuan Ukraine sipai te an pu ve thunga Ukraine sipai te chuan helai chevela hian an na thok tu zong te an mi le sa te an ni wangle Zaporizhia nuclear power plant hi Russian sipai te kutatranga an control na hnuaya la let turin veipui hanron thlaka counter-offensive operation hanron kalpuya wangin khathil kha athenga tichuan khovela atomic energy lampanga thiamna sang tak nei expert team ta chu ti khotlai an nita ni ti in an pu ve thung ane engpo ni sela expert team ta hian harsa tak chungin a hmun hi an thleng towa an ho tu pa ber Rafael Grossi hian hemission hi chak takin kalpui tan thuai ani abe sai thu apuang jar bok ane heti lai hian Business Insider in report an pek dan chuan US chuan Ukraine chu ruangan na felfai tak nain military lama nasa takin athum chakmeka war game hoi hotin heta hian US sipaitele Ukraine sipaiten counter offensive measure ankal pui dan turle Russian sipai anram chunga ommek te annor chuwek thai dan tur chu training uluk takin anneya he war game annei na hian US ral thuam tam tak man ani wangin US hian heng ral thuam te hi Ukraine kuta hian ahlan ngai don ni in an hriat thu an report ane Ukraine sipai te hian counter offensive operation ankal pui mek na hian Russian sipai thile liam tam tak anoma heiwang hian Russia chuan antur hleni tin an reporta he operation Ukraine sipai ten an kalpuina mun hrang-hranga hian Russian sipai te hian Red Cross team te anin dailo wangin an mani len mani in Johnson in ruang te an Johnsona mithingen nia liam tur ti po hriat lo tam tak an seng hoi lai ta chu kan hmu ni tin CNN chuan an report bok khovelin ante dana chuan khovela military le defense lampanga chakber dottu nia an soithin Russia chuan Ukraine ram chung arun hun chung hi tharuk liam toin athla sarina tan Ukraine ram an run na hi an chunjom mek jela Business Insider in report an pek dan chuan khovela military lama sangber dottu nia kan ngai thin chuan ram te tak te mai ral thuam lama po in to del lo tak Ukraine chu abeya aruna khovelin athlir dan chuan nin hi khachung lakin heram hi apum puya lamai thai turangai ania Mashe Russian Federation chuan Ukraine rama anthil tumte tilhotling tur hian athla sarina an mangme kani tin an report ane rama in len hlaya mipui anin tam hlei ang bokin sipai po anin nga hlei hlaya heiwang hian hunrai tak chung Russian sipai te hian chuan an o thai ngai dona heiwang hian US hian Ukraine sipai te nena war games an nei na hian hunrai jok o thai turin counter offensive operation an kalpui dan chu thak thenga danglam taka kalpui turin ruam manna an siampuya hetianga US Army ten uluk taka training an pek taka war games te an nei ho taka wang hian Ukrainian sipai te hi an huai sanin nungtol an hre boxia indona local to zonga khan mi puile sipai tam takin tur to ma sela Russian sipai ten Ukraine runa beipuan thak mek na tang hian in nuk dokin an top san ani lo chuan tharuk dangpo ala ole ngein harin omaniti in an report ane Russian Defense Ministry hian an sipai nunna chan zat le liam tur zat hi engma an puan du to lo wangin khovel hian engtiang takin nge Russian sipai te hian an torti hi a hre thailowa Uyon News Agency chuan report an pek danin Russia chuan athla sarina tan Ukraine arun chu ala chunjom mek zelain beisei lo thil athenga boruak achetil tiala North Korea haron langa North Korea chuan Russia hi langtlang takin athop donani ti apon jar nu loka North Korea malam huna nuclear ral thuam te missile le ral thuam dang hlom chungchung tak tak ta chu an nei theina turin Russia hi North Korea hian abethameka North Korea ambassador to Russia chuan Donbas region a Russian IOA envoy panhi ta chu meeting nei puin hun an manga heta hian thutluk na tam tak siam ania February ni samni le palitranga Russia in Ukraine arun tiratang khan engram sipai ma hein dona hian enroll anla omlawa Mashe North Korea chuan military labor tia answer trin sipai ni si ral thuampo mangthiam vek indona muna inseng hoile thil thiar felna thok thin tura North Korea in an man trin military labor ta chu Russian sipai ten Ukraine ram chunga an ram lak chin chunga thonlu ani donani ti an puang jarta
hei hi ramdang sipai inrolna masaber ani donani ti in report ani North Korean ambassador le Donbass region na Russian envoy te in biakna hian Russian envoy pahni atlem bera antel ni in hriat ania Business Insider chuan hemi chungchanga report anpek dan chuan Asia khomol puya hian US in thunai na khovela sang taka anai chu beng hiam du tu lian tak pahni anoma chungjinga chuan alien ber chu China hi ania China ne na thoho na thatak nai chu Russia hi ani boka ti chuan China le North Korea hian in lai chin na lian tak mai han naya in rem na thuthlung tam tak an sign to boka ti chuan North Korea hian military labor te hi Ukraine ramchunga hian haron tirlu tani chuan China hi aru kina in rol ti chiang takin alang to dona chu chuan ayan tir chu Russia hi indona lian tak ma chon turin ain buat saya alam trang ta chu tuna hian a hui khom tran me kani ti hei hian anem hetani anti North Korea hian US hi huat na chan lian tak mai anaya United Nations Security Council meetinga North Korea hian IBM tia ansoi thin intercontinental ballistic missile chu voitam tak ates fo wangin kumsang ni som pasaria khan UN Security Council chuan hrek na halo petowa UN Security Council in hrek na anpek thaina chan chu United Nations Security Council a veto power nei rampani Russia le China ten an thlop wangani tiin an reporta Masya tuna chuan heng rampani tenen hian thian thataka in siamin North Korea hian intercontinental ballistic missile tahi anei thaina turin Russia chuan tun thleng hian apui ru rengani tiin an puwa nuclear ralthom chikrang thrang te po North Korea hian anei thaina turin Russia le China hian an pui boka hengte wang hian heng rampathum ta hi threnran thei ani tolowa Russia in Ukraine arun na hi atop lawa indona lian jok achhuakani chuan heng rampathum ta hi antrang ho ngei dona tuna po hian Ukraine ramchunga Russian sipai ten harsat na anto meka wangin China chuan South China Sea le ache velte Taiwan Strait ate lom tak taka in vai vungin ain rosa chu chuan US ngai tuana chu mun nia akai phirta Mase US hian Ukraine chu thlam chuang lo le Taiwan po thlam chuang lo in ral thuam mangin tranpuina hala pe chunjom zela hei wang hian US hian True Front War anti mai rampani tanena indona chu machon thai din huna ading ta ti chiang takin alanga Mase US hi chuti mai chuan atlom don lawa achan chu athurwal pui ramrang rang ta hi nuclear ral thuam nei deuh vek ania hei baka hian khovela economia asang berber te ani boka US hian True Front War ama chonani chuan hemi rual chia hian Russia le asangoi zon pui ramchunga ta hian tornarap thak tak ramdang telakatrangin an huzui ngal ngei dona NATO Rapid Reaction Force te po inral ring takin tuna hian da ani vek towa NATO member ram mun tam taka NATO sipai tei choplu niin heng NATO member ram tam tak ta hian ral thuam an tho khom hi athanem le towa sipai tam tak an tho khom to boka chung ta chu in to in pain tuna hian anom ranga NATO Rapid Reaction Force ta chu eng tiang takarangin nge atul huna anchet thaidon ti entirna turin video ante chuk boka he video anti chuatang hian war analyst ten an ngai dana chuan US laka hian China mo North Korea mo Russia mo po hian Indo an puangani chuan Indo an pon rol deuh tho hian NATO Rapid Reaction Force te hian chiatna rap thak tak anram chunga an thlen man donani antia Washington a hian bom pakhat po atlak main NATO Rapid Reaction Force te hian rang takin Russia China le North Korea nuclear ral thuam anda khomna nuclear arsenal tele nuclear warhead phurtu tura anrom hanber hypersonic missile hota chu rang takin chut chiat vek ani man mai thayani antibok Business Insider hian an report dan chuan tuntruma North Korea in avoi khatna ta na Ukraine ramchunga military labor hathon lu turza thi nuai khatvel zat antling turangai ani thu an reporta US ralrel na hun pui the Pentagon chuan thu chua an siama Ukraine ramchunga hian foreign interference reng mu kandu lawa mudu neilang chuan thanga kalta khan Ukraine van boruak te hi no fly zone kan puang dai to turania Ukraine hi anram ven himpui turle chan him turin North Atlantic Treaty Organization kaltlangin US sipai ta hi thonlu ani dai tonga Ukraine ramchunga indona hi memi ani na harai to tur ania mase tuna hian North Korea hian
military labor ta hi Ukraine ram chunga hian athon lutani chuan US Special Force tele France Special Force ta chu chople chilin Ukraine chanhim tur hian tirlu venghal ani donani tiin an puangchar ani ti chuan North Korea hian engang takin nge malak zel don ti chu riat ani talawa hetianga US in avawna kara hian Russian sipai te tranpui turin military labor hi North Korea hian atirlut luini chuan Ukraine ram chunga indona chu Asia le Europe khomol pui ram sang-sanga zau anianga Moscow le Beijing ta chuan chiat na rap thak tak antok ngai dona ma se hein dona hi achuakani point air defense system thatak tak nei US le athu rol pui ram sang western ram ta chuan tang rualin ram sang te anin ven pui dona chu wang chuan rocket pakhat le missile pakhat po anram chunga hian atlalo mai thaya Alaska thlir kar tang hian US le athu rol pui ram sang te hian Russia hi nikhat thil thua po annoi darvek thaidona Russian hypersonic missile te lo bum tur le US chuan hypersonic fighter jet chu tuna hian test anei towa Russian missile te ai hian he fighter jet hi atho chakjok boka wangin Russian missile ho bum tur le mundanga hroi koi tur te kap thatur te hian du thu samatra ani dona he fighter jet siam chuana turatan hian US Defense Ministry le Elon Musk te chuan sum tam tak sengin anin thotrom ani ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudonia